خدایت الله ودان داد گلو گلستان خدایت الله ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایت الله ودان داد گلو گلستان خدایت الله ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل ورو ظلمو کور دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایت الله ودان داد گلو گلستان خدایت الله ودان داد گلو گلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان دلوړو لوړو غرو وطن دای خایستا افغانستان خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایت بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم د احساس خیریه بنسټ د محترم ورونو رور عثمان څخه چې د قیصري د ترکیې ښار څخه مرستې راغونډې کړې وي او زمونږ د بیچاره او غریب ولس ته یې راوړلې مننه ترېنه کوو اله العالمین دې دغه صدقات او دغه قرباني او دغه مالی همکاري چې په دې سختو حالاتو کې د احساس خیریه بنسټ په مټ باندې دغه اړمنو غریبو کورنۍ سره وکړه الله رب العزت دې قبول کړي. Türkiye Kayseri'den arkadaşlarımızın, hayırsever arkadaşlarımızın katkısıyla oluşturmuş olduğumuz gıda paketleri ve kurban etlerini inşallah burada ihtiyaç sahibi halka dağıtmış olacağız. Bu vesileyle İhsas Vakfı'nın organizasyonu için de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hayırseverlerin bu hayırlarını Allah kabul eder. İnşallah devamında geleceğini umuyoruz. Çünkü bu topraklar 30 yıldır işgal altında neredeyse. Bu ihtiyaç sahibi insanlara bir şekilde Türkiye'den hayırseverlerin yardımını, katkısını ulaştırmış oluyoruz. Allah kabul etsin. نحن اليوم متواجدون في مدرسة للأيتام باسم إمام محمد شيباني وهو تلميذ الإمام أبو حنيفة رحمهم الله من العلماء الأفذاذ. نحن اليوم هنا في هذه المدرسة أيضا نقدم للأيتام ما نستطيع، وأيضا 60 عائلة من العائلات المحتاجة والمعوزة في مدينة ننقهار التابعة لمحافظة جلال آباد. نحن قريبون من الحدود الباكستانية هنا، والوضع حقيقة يعني الصور والفيديوهات التي صورناها ونحن في الطريق يعني تتكلم الكثير، لا داعي للكلام، ولذلك سوف أختصر، لكن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لي المساعدات التي حملتها معي من أجل أن أقدمها للعائلات المحتاجة والأيتام والأرامل في أفغانستان. جزاهم الله عنا كل خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم تقبل من جميع إخواننا الذين قدموا هذه المساعدات للشعب الأفغاني في أفغانستان. آمين. اللهم تقبل ما لهم، اللهم تقبل آمين. هذه الأضاحي الذي يضحي لهم اليوم. آمين. اللهم تقبل جهود إخواننا الذين جاءوا من تركيا إلى أفغانستان وبذلوا جهودا كثيرة
وجاءوا بالمساعدات لهؤلاء الأفغانيين، جزاكم الله خيرا. فيهم يوجد أيتام والأرامل وكذلك المعاقين أيضا، جزاكم الله خيرا وتقبل الله تعالى منكم هذا السعي المشكور، والسلام عليكم ورحمة الله. دلوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان، خایستا افغانستان. دلوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان، خایستا افغانستان. پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان، خایستا